Sitawubukana ligama lelithi insindziso noma ke kusindziswa. Yini insindziso? Yini kusindziswa? Leli gama leli lisusele esentweni lesithi kusinza. Liqhamuka lapho leli gama. Kusinza ke ligama lelisetshenziswa nangabe ugejwe yinto lethite leyingoti lebeyifanele kwehlela, ngoba kusinza ngeke usinze enveni lenhle, usinza enveni lembi. Noma mhlambe bekusifo bogula sowulele phasi kuthiwe ke usinzile because sowuphilile, lesifo sikakubulala. Leli gama ke lesento sekusinza kusho lokusinza enveni lembi. Asengibekise nje noma bofuna kushaya inja legangako uyitume kahle uthi position kahle ngesikhathi noma mhlambe uyayijikijela ngembakatha noma uyihlaba ngesikhathi whatsoever, the moment uyigeja shothi lenja isinzile, isinze kulokulokubi lobe ufuna kuyenda kona, kulesento sakho lesibi lobe ufuna kusenda, isinzile. Leli gama ke lekusinza lihamba nebubi, kusho ukuthi kunebubi lobe bukhona lebe kufanele bendeke, kodwa ngandlela thite wasinza kulobubi. Ngiyacabanga ukuthi kuyavakala. Ngiyo le ngifuna ukuthi ufuna starting point sekule understand leli gama lekusinza ukuthi liqhamukapi, leli stoward ukuthi yini ke lensindziso. Insindziso ke ivela ekuthenini kunalesento sekusinza lesesendekile sekuvela ke lensindziso. Losho ukuthi kunalento lembi lebe kufanele yendeke wasuyasinza kuyo, ngiko ke sekuvela leli gama lethi livela ligama lensindziso ukuthi wena usindzisiwe. Umuntu ke usindziswa phi? Usindziswe tikwani? Lokusindziswa ke kusho ukuthi wena usinze enkembeni, njengoba lisho iBhayibheli lithi nele sensinzile enkembeni. Usinze enkembeni, lenkemba lulaka lwaNkulunkulu. Umuntu osindzisiwe usuke asinze kule nkemba, kulolulaka lwaNkulunkulu. Usinzile ke kuyo, usindzisiwe ngoba usinze kule nkemba yaNkulunkulu. Uma ufunza ke incwadi yesambulo 14 liyayichaza, uze uyofika lebo sambulo 2022 liyayichaza ke le nkemba yasimakade. Lithi ke lize libabeke abantu abangeke basinze kule nkemba yasimakade, libeke tingwadla, libeke labaqala emanga, libeke labafakazi emanga, libeke bathakathi, libeke tidzakwa, libeke ihlobo lelinyenti lithi labo bantu ngeke basinze kule nkemba yasimakade. Sesiyabuka ukuthi yini ke le nkemba yasimakade. LiBhayibheli lisitshela ukuthi yindzebe yaNkulunkulu, yelulaka lolungakadaluthwa, yemlilo lonesibabule, kuthiwa ke liqhibi. Leyo ndzebe noma ke lolo laka luvela ngemagama lamabili, livela njengecup, njengendzebe, liphinde livele njengeliqhibi. Bese kuthiwa ke ligama laleyo ndzebe noma lalelo qhibi sihoko. Losho ukuthi umuntu ke losinzilwe nakuthiwa usindzisiwe kusho ukuthi usinzile ukuthi yena akasayi esihogweni. Ngoba na ufunza incwadi ebaseRoma chapter 5 ithi besititha taNkulunkulu, we were enemies of God, kepha ngaJesu Kristu sasesendiwa tindlalifa kuNkulunkulu, sasesendiwa sibabantwana baNkulunkulu. Before we were enemies, nyalo sesibantwana baNkulunkulu. Labo labatawuqhubeka bona babetitha taNkulunkulu angeke bangene embusweni waNkulunkulu, ngeke bayithole lensindziso, ngoba lensindziso isho ukuthi wonke umuntu bekaya le endzebeni yaNkulunkulu noma eqhibini lemlilo lokuyisihoko, bekaya esihogweni. Kwase kuvela Jesu ke wase ufike uba yinsindziso, so uyasiphambukisa endleleni yekubhubha, so usimikisa endleleni yekuphila lekulizulu, sesiya ezulwini. Ngani? Ngenxa ya Jesu. Ngiyathemba kuyevakala. So labo ke labangakamemukeli ke Jesu bona solo basendleleni ngeke bayithole insindziso, ngoba insindziso ngishito ngathi sikhiya sekuya ezulwini, ligede noma lisango lekusiyisa ezulwini. Ngiyethemba kuyevakala. Ngibuye ke ngithi bantu bamthola usindziswa njani? Ngicabanga ukuthi angiyibeke kanjalo ukuze itosheshe ivakala. Usindziswa njani? Nayi ke indlela yokusindziswa. Lithi iBhayibheli, by grace through faith we are saved. Ngekwemusa waNkulunkulu kuye ngalokukholwa kwethu
siyasindziswa. Yiva Jesu nakaphilisa abantu uthi kukholwa kwakho kukusindzisile, hamba ungabe usonwa. Ngilokukholwa le starting point, noma ke angithi two people here khona igama lebengifuna ulisebenzisa abantu lelimnanzi, but angithi kuna two characters lekufuna adlala inzima. The first character ngimi, mina ngidlala inzima yekuthi ngiyakholwa. The second character is God. God udlala inzima yegrace. Le grace yini? Ngilokuletha Jesu atofa. Mina ngiyakholwa, ngikholwa lo musa waNkulunkulu lwekuthi Jesu wafa, uNkulunkulu wamvusa, njengoba lisho iBhayibheli encwadini yabaseRoma lithi umuntu uyakholwa la enhlitiyweni. Mina ke ngidlala lenzima yalokukholwa, ngikholwa le grace yaNkulunkulu leyendekile la yenda uNkulunkulu, ngithi ngayikholwa leyo grace leyo. Lithi ke iBhayibheli ngiyawusindziswa. Ngicela uku-underline ukuthi this is a future tense, ngitawusindziswa. Insindziso ayendeki manje usaphila noma namuhla, kepha namuhla ngiyaqala lokuyi-experience. The moment ngithatha Jesu ngi-experiencer lensindziso, ngiyaqala ngiba ngilosindzisiwe. Kodwa leso sikhathi leso ayikho permanent lensindziso, iyawuba permanent mzukwana mina ngifa, ngafela ensindzisweni seyipermanent ngoba mhlazana uNkulunkulu enda ijudgment ngesuku lokwehlulela. Mina ngiyawuhamba nensindziso ngoba ngife ngisindzisiwe. Ngingongitha isipermanent la emhlabeni because ngingasindziswa namhla kusasa ngiwe, ngife ngingakasindziswa. Le fact ukuthi itolo bengisindzisiwe sekuphelile, ngoba lokungikona kumqoka kakhulu is the end result. Ngilama results egqina empilo yami ukuthi ngifelephi. Njenganathi athi igangi letimbili letabethelwa na Jesu, lesinye isikhathi iganga impilo yato yonke, kwathi ngemzuzu egqina lesinye isigangi sakhetha kuphendvuka, semukela insindziso, safa sisindzisiwe. So ngemavu lamafisha yena wafa seka magafa nje sakaphendvukile, lensindziso yase iba permanent kuye. Kodwa mawubuka ke laba umuntu lokholwa namuhla, le iBhayibheli bavete ngisi labanye bathi inyoka, labanye bathi imbungushe, labanye bakhohlisa, onke lamagama lawo likhuluma ngemuntu ophendvukile waphindze wawa, wayekela lokuphendvuka, wawa. The moment uwa lensindziso iyaphela kuwe, ngoba ngisho ngathi ayikho permanent, iyasuka kuwe. Ukholwa ngenhlitiyo bese uyakuvuma ngemlomo, lokho kuyakusindzisa. Asesiphinde sibuke lenye indlela ukuthi yendeka kanjani lensindziso. Asitawucala ngekuhlatiyana ligama lelithi Jesus Christ noma ke Jesu Kristu. Le gama lelithi Jesu uKristu lisho ukuthi, noma sibuke lo Kristu, lisho ukuthi umsindzisi. Mawuthi nje Jesu Kristu uthi Jesu umsindzisi. Ngemavi lavakalako insindziso ita ngemsindzisi, nguJesu loletha lensindziso ngoba yena ngumsindzisi. Ngiyethemba kuyevakala. Losho ukuthi ngenye indlela wamukela Kristu, sewumukele umsindzisi. Wamukela Jesu ngoba Jesu ngilomsindzisi. Wamukela Jesu wemukelele umsindzisi. Ngephandle kwekwemukela Jesu kude insindziso kuwe, kude kusindziswa kuwe. Ngiyethemba kuyevakala. Ngo athi Jesu mina ngilisango, kude lo ngeta kubabe angeti ngaye, yena ungilomsindzisi. Utanga Jesu lo lisango lo ngumsindzisi, so kuze utawukhona kufika ezulwini. Themba kuyevakala. Uma ungakathathi lo msindzisi, wena awungeke umbone uNkulunkulu, wena uya esihogweni, because kunelizulu nesihogo. Ngifuna nikubambe le ndweleti mabili emakhaya ekugcina emuntu, kunelizulu kunesihogo. Uma ungakathathi lo msindzisi awuyi ezulwini, kodwa uya esihogweni. Kepha ke wathatha lo msindzisi, wena awusayi esihogweni, sewuya ezulwini. Ngiyethemba kuyevakala. Ngiyo ke insindziso leyo. Uma usaphila la emhlabeni uphila nensindziso le temporal. Uma namuhla ngikhonda simakade ngikholwa, mina ngisindzisiwe, ngifanele ukuthi ibida ngithi ngisindzisiwe, but lensindziso yami ayisiko permanent. As long as ngisona ngisenda sono, as long as ngisawa ekukholweni, lensindziso yami ayikho permanent. Kepha
cha ngingawa ngivuke ngihamba nalensindziso yami ngingawa ngibhabhalale ngitholwe kufa ngiwile insindziso iphelile sekude insindziso ngiyethemba abantu bayawuthola lo mehluko manje lensindziso iyawuba permanent mzukwana wena uyawufa ufele enkosini Jesu ngiyoko ke iBhayibheli lithi labo sebabusisiwe lesibusiso lelikhuluma ngaso ngulensindziso wena sowethole lensindziso lokuphila kwaphakade ubusisiwe ngoba ufe wafela kuJesu kepha lokuthi uhambe na Jesu indlela lenze kwathi ekugcineni wase uyahlubuka wena insindziso kuwe kude insindziso yakho yaphela awusasindziswanga soyolahlwa kuyevakala ngalamagama lawa bengifuna ke kuveta naye info nayo lemfishana nje lendeka eSwatini abantu abaningi sebakhohliwe ukuthi umuntu ngamunye une assignment yekusindziswa wonke umuntu lophilako une assignment yekuthi presenter kuNkulunkulu asindzisiwe uyekwemukela lo musa waNkulunkulu le grace aphenduke asindziswe abantu abaningi sebakhohliwe lokho ngiyabuka lokwenteka eSwatini namuhla abantu abaningi baqama ukuthi eSwatini bekumfanele kube inkosi Mswati kuphela lesindziswako ungasindziswa Mswati live lonke lisindzisiwe ayisinjalo bazalwane Mswati unetono takhe latati lanza ngato phambi kwaSimakathe takhe yedwa as an individual as a king takhe yedwa leto tono tamswati atikuvimbi wena ukuthi ungangena ezulwini futhi tono tamswati atikwendi wena ukuthi uye esihogweni takhe determine yena ukuthi uyapi nawe unetakho kule takho tono noma tendo takho ngito leleti tawu determine ukuthi wena uye ezulwini noma uye esihogweni insindziso imelele umuntu ngamunye akusindziselwana naloyo uyathi sindziselwa yena ngekwakhe so abantu abaningi sebayithatha ngathi ngoba Mswati unetono kuthiwa ukhona boNkulunkulu labathite bemadloti tinzunzu or whatsoever bantu sebakhohliwe ukuthi nabo basesene assignment yabo ukuthi nabo ngekwabo kufanele basindziswe sibona namhla ibehavior lekabi kakhulu leseyentwa ngeMaswati eMaswati sekalahlekile uNkulunkulu nakadala umuntu wamdalela ukuthi umuntu amdumise adumise uNkulunkulu yonke indvo la yendako umuntu lengamdumisi uNkulunkulu uphambene nayo loyo muntu loyo uNkulunkulu umbekele isandla sakhe sekujezisa lenzebe yakhe lelithi iBhayibheli ayikadaluthwa lesihogo asikadaluthwa lulaka loluphelele so wonke umuntu noma ngabe uyatoyitoya noma ngabe uvakalisa abhlungu bakho icomplain yakho yenko kwende lokho ube udumisa uNkulunkulu kwende kube lokho kuglorify uNkulunkulu kubonakalisa bukhosi baNkulunkulu kwenda indvo leseyikubeka opposite naNkulunkulu wena sho ukuthi awusayi embusweni waNkulunkulu ngishomayela livangele ukuthi umuntu ngamunye noma ngabe uvakalisa icomplain kangakanani yivakalise buNkulunkulu bungesuki kuwe kwethuka inhlamba kwenda umonakalo lo sowuphambene naNkulunkulu nawe uqobo lwakho sewusone khumbula iBhayibheli uthi Simakathe vengeance is mine kuphinzisela ngekwami kuphinzisela ngekwaNkulunkulu thine akusiko kwethu kuphinzisela kodwa kwethu kuniketa indzawo uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu aphinzisele uma sewena sowuhlede endzaweni yaNkulunkulu sowuhlulela sowuphinzisela wena ngekwakho usendleleni leya esihogweni ngiyethemba kuyavakala angishaye ngibhekele lapho